Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar to silal mun sangi Mizoram mun shanga village council le local council in thlanna naktu ka nei tura in buat saina engkim pe felani to Akashvani palaizo na changin state election commissioner Dr. H Lal thanglia na chuan Mizoram mun shanga village council le Aizawl le lungle local council in thlan chu naktu jingdar sare tanga tlaidar le ani tur thuasoya vote hi zandar sare tanga chiartan tur ni in polling station tina RO10 result an puang don ti a Foin Khan district shanga polling party 10 polling station an pantia soibok tuna hin in thang turin in bua sena in kim pe fel ani to a voter ten voron thak the nge na turin ro man rang siamania chuwang chuan vote nei thei chuan vote thak ngei turin kanin tak mewa democracy a chuan mi zong million limited ten in angtlanga sarkar ramle nam kan siam theina chun chu vote kan thak hi ni a chuwang chuan mi pui vote nei zong te chuan vote thak ngei turin kan han som choni e Dr. H Lal thanglia na chuan local council le village council in thlanala tora mi puiten vote an thlak ngei theinan ro man shang siamani thu soin vote nei zong te vote thlak ngei turin soma democracy chu mi zong million le mi te in angtlang a sarkar an siam theina chuna ni ti soin vote thlak vek turin mi puite somani naktu February ni som pani sang ni som ni panga a village council in thlan nei tura in pa chanakal zela Foin Khan Champhai district chunga in thlan boy pui tu tur polling party te chuan Borsa pisa twala tangin an duty no mun turan pan district danga po district thunei tu te ro man in polling particle chhuak tur te hian DC office a dispatch counter tangin in thlan buat sai na tur ro man ro le bung ro te lam khomin an bung ro te an endik felvek no an duty na tur mun panin an chhuaka polling party a hian in thlan huai hot tu returning officer te in thlan boy pui tu tur presiding officer le polling officer te ven him na thok tu tur security le lir thei khal tu te an telani heti lai hian lungle district alal nu tuya candidate bora la wangin ni som pathum hian in thlan ani dona loipu venga ni zan khan local council candidate congress party bora la wangin Foin Khan loipu veng in thlan hu ni son ni in ni som pali zir top nia hemi biala hian in thlan ani ang tun thlani som pakwa tanga chantur assembly in khom budget se sonatan start question zanga somnga pasari le zia ka chanchi and start question somnga le pali lut to Assembly Secretariat atanga thudon danin zona hi sarkar atangin dan siam tora duan pani alut to a house chunga chanchi zanga somnga le pasari lut to in zia ka chanchi somnga pali le resolution somli le paroka lut to ani March ni somni thleng khan assembly thut khom tura hiani som pali chungan thu khom dona February thla voi ni thu in March thla voi som panen thu dona assembly in khom tan ni February ni som pakwa hian lar sab General Vijay Kumar Singh chuan kum khata assembly in khom masaber ani awangin dan pa ngai angin assembly chunga thua soyang tuntum assembly in khom ma hian March nilia finance changtu chief minister pulal do ma chuan tangka kum thar sang ni somni panga tanga somni le parukatana Mizoram sum mantur ra manch aphar donani Tun thla February ni som pathuma tanga ni som paruk inkara lunglon mual lunglei nei tur Mizoram thalai Christian Paul MTKP in khom pui voi somli le pariat na atana imbuat sai na chuan vorto pathleng chhome ka palai sanga zaruk chuangkal tur in report anom to Mizoram thalai Christian Paul secretary Reverend F Zorin Khoman Akashvani news achil danin MTKP in khom pui voi somli le pariat a hian lunglei khopo na tanga riak lu tura in report sanga zaruk somthum le palin om to a hengba ka hian khwal tha Mizoram pon na tanga local tura in report somthum chuang an om to ti soin Mizoram chunga kaushan dang Presbyterian atangin Central KTP Lairam Iso Christa Baptist kaushan Evangelical Church of Maralem Bru Baptist Chalai Chakma Baptist le EKK Chalai po in palayan tir donani hengba ka hian mission field zai polan tel don ti soibok Mizoram thalai Christian Paul in khompui le le pariatta February ni som pathuma tanga ni som le pasari changni le somni le panga hian lunglon muala nei turani a emuna hian alai Christian Paul member te tam theng be local khom turin kanin soma achumei ba ka chuan he khompui hian thupui pathian nei ra u jacopa bungli changriat man ani donani chuan he khompui hian kan lo ti thin angin ro rel na kan nei don boka kan ro rel na tu hi BCM biakin lunglon ane
inkhom pui pandal Krista pasal thate runa hian mi sangret atanga sangkwa veleng tura beise ni a tuna hian pandal hi peifel thokat to ni a pandal extension hi selling manga siam ni in pandala hian carpet pha ni bok mgkp inkhom pui voi somli pariat na hian pathian nai ro ti chu thupuya tan thlanani a February ni som pathum zana tangin inkhom hi a om tananga atok zir top nia ro re inkhom nei tur ni in rin ni re pathian nia inkhom omanga inkhom pui hi pathian ni zana atiak donani Mizoram thalai Christian Paul mgkp hian tunin huna member singa zathum somrukle pali omin meichia sing khat sang kwa zariat pani le mi pa sing thum zanga somrukle panin oma unit zali somli le pasari omin bial somkwa le pani an om mekani Dear tlang tu chong te pi inkar kong PMGSY manga thomek chu nimin khan Central Yanglai Association shwai tu le YLA saphet ko shwai tu chong te shwai tu te dan tlo YLA shwai tu te chong kong pui thatak an nei theina ne chak taka na thok turin tu na thok tu ten nge na thona tikai lakle mason na dal zong na thok tu ten om chuan sutkian pui anin pe reng thun soya kong than do wangin na thok tu te chu an vil zui reng don ten soi bok Dear tlang tu chong te pi kong hi PMGSY package wan ni in contractor pulal parmo e hlimen Benjamin construction le lodong liana ke fang ten joint venture in thoka na chan hun hi nikum October ni som paruk ni in kum sang hi som ni paruka zo fel tur ro manani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani